Ebi n'ebindi bitandikiro n'okushaba okwebembirwa Reverend Father James Isabakachi orubwana mukuru wa Kamwenje Dinari. Tugihereza tuta obutukwataniza mu kwombeka enju y'abakuru rundi etweta the rectory. Mwebale kuteekamu amaani hano ntusiima omukuru Johnson Kukunda n'omukyala waawe n'eka yawe mwongere mwemerere tubamanyire. Nabweki nyewe ndesere ensawo 20 za sinema okwa nindole enju egine yetaaga kasinema na mukazi wange ngogo yenedi tunasasura kashi twena tuli muntu wo tukundane kandi tukoleki nikimanyisa obwire bwa polipo obuburahika. Yesu Kristo natusaba buli omu ogambe kiki kyokozire kandi kiki kyokwenda kuhora abantu bawe otabaza okubi mugenzi wawe. Omukoro guvire gutebekanisibwe Kukunda Jensen obwo n'ekigendererwa kyo kumalira okwombeka oburaro bwa wana mukuru obw'abakristo bari kwetegura okutunga parish. Kwombeka enju y'abasaserdoti ahabwa Kagunga ahabwa Bukaka ahabwa Kamwenje kandi ahabwa ekiweka kyona kugira ngo kigire orurengo rundi orukyayongeraho. Minister Frank Tumwebaze obu yari omugenyi mukuru kandi ojwe kirumye ishenjero wa Kibale engineer Abigaba Cuthbert Mirembe ahire miliyoni 10. Minister Frank Tumwebaze mutabani wa Kajiji yakwasire ipesha y'enyuma yashumurura yanzindikire bahasa sente nyingi jansi bahasa elimu sente zilingana milioni za Uganda 10. kutukufuna parishi n'ubwebembeza hamwanya tukeyongera kandi umwanya kuyongera status. Omukoro gushikirwa abantu batari bamwe na bamwe kandi sente ziri kuhika mu miliyoni 5 nizo zishorozi bw'umuburo. Gasha kwa Anthony Twine.